Tamzari, Times of Manipur, TOMTV की The Morning Talk, Reaching the Voice, Yengbiriba, Kwaipuna Mapu, Ahan Maktada, Taram Noksari. Ngasi Infan the Pongba, Tongan Paukesingi, Ahan Malamaida, Kadi Karamba Pauna Mapu, and the Yabagi Habado, Puna, Yemunasi, Ahan Bada, Lamjingba Times. IPS officer ama molest tokre police na case lokot kre haba policy Lamjingba Times ki mapung ibu paweri Chenariba Assam Rifle game rifleman PK Pandebu Open Police Station na kaubada lakadre haiba policy yauri atoba pawmadana CAA gi mayokta party kaya na punduna India sinbatona khongjang sangsil lagani haiba tongan tonganba political party taragi pawgi mifam asisu yauri JP Nanda BJP gi president khan kre haiba wafam tongan yauri atoba pawmadana gender sensitization program pangthokre women empowerment mapung phana fangbangam dana lairi haiba binota gi wafam asina Lamjingba Times ki mapung oiba paw eri mathangda naron gi thodang kuding dabida leiba taragani thoi suba Assam Rifle gi sek posta asa AR gi personnel amana nupi IPS officer ama physical assault tokre haiba paw sisu naron thodang gi sap manani yauri numitarani chumna left and secular gi wakan manaba party singna CAA gi mayokta khongjang sangsil lagani laukthokre haiba paw sisu naron thodang gi mapung iba paw ene yauri adoba paw bandana soklana haikeba MP Ranjana Kunai gi wathok ki horpam khangloi hairakli haibe paw loinana court ki hukum gi mayokta WRD na man stadium amasung hockey stadium sengba sagat pagi lupa crore taruk henbagi sempham kaithokre haiba paw sina naron thodang gi mapung iba pawri mathangda huelan paw IRB gi rifleman lobagi return test angakpa oikre hainarakli haiba koi ngarang pangthokiba IRB lobagi return test ki pawsina hoilam pawgi banner headline oina fongle nupi IPS officer amana mahapu molest tawbikre haiba wakat labasu senariba Assam Rifle gi personnel faba leitre haiba paw sisu akogi hoilam pawgi mapung oiba paw oina yauri Jagat Prakash Nadana BJP gi national president oina thopu kre haiba paw sina hoilam pawgi mapung oiba paw eri mathangda ireipa ngasidagi numitarani chumna CAA gi mayokta khongjang sangsilagani lebaki secularism hena mapangan kangkalan bada miyam kangkalan naba miyam da khangangani haba pawsina ireipa ki banner headline oina fongle khuding thabi Assam Rifle gi post nupi sing khudong thiningai oire IPS officer ama molest tawkre haba wafam yauri women empowerment mapung phana fangbang ngamdri haba pawsina ireipa ki mapung iba pawri mathangda sanalipak nupi IPS officer ama kudung tabida Assam Rifle gi rifleman amana tamthina otnai kre police na kobda lakidre AR gi authority na rifleman adu thaidok tuna thamkre ba pawsna akogi sanalipa ki banner headline oina fongle chahau geographical indication GI fangle heba paw akogi sanalipa te yauri atopa paw madana RK Sanazawa Hatki Bagi Train Satharagani Dog Squad Nauna Hangdokre Pawsana Salai Baki Mapung Pawri Matangda Shanghai Express JP Nandana BJP gi Anoba President Oire Heba Pawsina Shanghai gi Oinadi banner headline Oina Fongle as AR gi Personnel Amagi Matakta Police na case Lokakre Thabal Lokatkane Heba DGP gi Wafam Court Tawdana Fongle CAA gi Mayukta Numitarani khongjang sangsing gadauri dog squad hangtokre haiba pawsna sangai gi mapung oiba pawori mathangda fongnafam JP Nandabu BJP gi national president khan kre haiba pawsina fongnafam gi di banner headline oina fongle 2022 fawgi manungda yongthong khuding thakna besing phangan ba haibsi government gi pandamni haiba pawsina fongnafam gi mapung oiba pawri DGP na Manipur police dog squad hangtokre haiba paw loinana akogi atoba paw amadana leingak na statehood de pangthopam thokte thoramsita miyam saruk yabigano haiba pripaki wafam asna pona fangi mapung eba pawri aroibada state express ngasidagi numitarani chumna CAA gi mayokta akan khongjang sathaba hauragani haiba left party sing apunba mifamgi pawgi mifamda pongdokiba wafam asina state express gi mapung eba pawri yaripok PS gi SDPO anupamda taragani thoi suba AR gi personnel na harassment pire haiba pire haina wakat khreba pawsna state express gi banner headline oina oiri atop paw amadana drug ki masak phaba mari lainade police na sathrak thabak support tawgane haibagi wafam yauri atopa amadana JP Nandana BJP gi national president oire CM Biren prime minister unakhre ngasi halaklagani haiba pawsna state express gi mapung oiba paw oire
ngasi imfan da phongba tongan tongan ba paukse sing asege maroi ba pausing amadi atai atopa pau kharagi matang da khana ne na widam khogi studio da lengsin duna leibiri ba ase kangla pau se vidita pukhrambam ibo sawuni tamobu ahamang tada taram noksari tamong asege tongan tongan ba paukse singi maroi ba pausing sigi hangana yengba matamda yamna thoning da ba thodok haiba tare yam Assam Rifle gi ka henwani ti gi mayukta sathabagi achoba khudam amoina khogi SDPO ama haiba tare IPS nupi officer ama yamna mong ta da ba khogi molest tawgi bagi wafam si khogi pausing gi maroi ba pausing oiri atopa paw madana ngasi dagi numi tarani chomna khogi CA gi mayukta left party singi apunba khogi left party dol taragi mifamna ngaki numi tarani chomna tongan tongan ba khongjang sangsil lagani haibigi wafam su yauri atopa amadana law and order da achoba mateng pangnana banena khoi Manipur police ki dog squad ki tongan ba mak hangki bagi paw yauri punama asi yengba matamda ahan ba tada pukhasani gi wafam asi khogi khudeng thabida leiba Assam Rifle gi posi sina khogi morial lamida saliba passenger puba amadi atopa topa tongan tongan ma miye singda harassment pire haibasi ngarang gi thodok sina nga ahan banati mamang du tongan tongan ba khogi mafam du duty tari ba khoin Assam Rifle gi nupi personnel sing na fogda nupi da tongan ba khogi harassment phi gi bagi thodok thokre loi mak tanare adubu ngarang gi khogi SDPO oiba IPS nupi officer nupi amakakta sifoi amakakna sathagiba thong si laibak pumbana yaningdabagi wafam sing phongdong le aduga action lakhakade bani habi wafam si yam chawna phongdol wafam si tamo kamaina yengbe nuaitaba pawni tabada yamna nuaitaba miyangi pungda yamna tukachaninga oiba pawmani maramdi karino haida IPS officer amada bhaw adugumba tati tawena tawba molest tawba natragana assault tawbagi wahum sadagadi karamai tawdana mission prajadi kari tawrkani masine ba yamne ningai oridi IPS officer ni masage I card puthokna ulli adu matakta magi score jawri aina matang jile hangje ningi score singji kaidau lebenu sini score pubage athabo karino pururi dugi kana bana karino Score yauna chali ba IPS officer है police department दी IPS है बिची वांग कर post ने अब मतलब मम्मा दा वांग post मतंग कारक तना IPS का इसी लेजन को यामना वांग post पायर कदोरी बन पी मसा अमदा अदुगुम मतक तम सु मिगी हुजी होजी म SDP ओइरिबा सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर ओइरिबा यारी पोके अदुगुम ने पी मसा अमना मागी स्कोट का लोइने न हलक मतम दा मसागे आई का ताक ताबा फावबदा अदुगुम थबक चथरीबा ngamiba moral yaudaba army sing lamcha chajan naidaba army haib tare ko madi Assam Rifle gi kamu paramilitary force sina masina saliba lisat ase bukarino ne masina saliba lisat ase karino IPS officer amada sugumba Assam Rifle tretai du suba Assam Rifle gi parchuni duna saliba lisat ase masini ni yamna koina yamna tuka chaninga oridi sigumba IPS officer amada bhawa namjan thekna dana sumain tokna chatpanga magadi इचम चंबा लेनमैन मिचम ममदरी करमाइन तौगदगे अदुना ताकबदी IPS ऑफिसर अमदो मनु चटपंग मगदी मिचम ददी करी खलंगनी मिचम ददी अदुना निने फे एनकाउंटर हैन ला इमेम से फे एनकाउंटर का काइन ला इब मैम ताथि ताविन तौबगी अदगी मिचम द वरगदी मसी ताथि ताव तौरी बपोत दगी हेन बु तौरकने मिचम दगा वरदी अदो करी मनंगी दमत मान IPS ऑफिसर दरा तमनन अदुमाइन तौगे खली से करी गिनो सिपाही खनबा मतन मोरल याउतब लमचा साजन नाइदबा अदुगुम्बा सिपाही मैम अमा खंजलगा लेपा वाथो ओइनबा थबकने मसिदी मसी भारत सरकार मसिदसु मियंग चंग मथक याम मथक ताई IPS ऑफिसर आइबिसि मथम मणिपुर खक्त द लेगदब नते पोरबी ओइना लाकबि लाई ओरमबे याय अमा तबु ओरमबे याय अरुदि मादि मा ट्रांसफरेबल पोस्ट ने IPS ऑफिसर है मसी मणिपुर द लेनमने हायन चंडीगढ़ चकिन हायन आसाम चकिनि असेन अगरतला चकिनि मथक सुम चटकिबे याबा पोस्ट गाक्तने IPS है ट्रांसफरेबल पोस्ट ने अवांग बथा की पोस्ट ने बा अदुगुम मसान के आई कार्ड उलबा नुपी मसा IPS अमदा फाव माना तौरीबा मोंग सिदी यामना तुक चनिंगा IPS ऑफिसर नि मसिदी आसाम राइफल नंबदु थाइदोक्तना मधु कनगे हेन निंगोइदबने सिपोइदो कनगे हेन निंगोइदबने मधुदी खुदक्ता पुलिस सिनगदबने अदो तमो मरक्सिदा अखोगी पुलिसना कौबदा लाखिद्रे आसाम राइफल की अथॉरिटीना राइफल अदु थाइदोक्नबा थंग्रे वफम सु लैरि थाइदोक्पा यारवाय थाइदोक्पा यारो मसिदी केंद्र की यूनियन होम मिनिस्टर यौनरकनी सिदी अरुगा मणिपुर पुलिस की मसिदा लौगदोरिबा थौदांग जे करिनो येंगछि मसिने येंगदोरिसे
मसीनी याम कन येंगदोर से मणिपुर पुलिस ने लब मसीदा लौगोदर बि थौदांग से कलाई फाव लौबदना कइदो कइदो बंगम बगे हेबदो मदुने बखोनि येंगनगदोर से अरु मणि पुलिस ना अदु तारे डायरेक्टर जनरल पुलिस ना मदु तारबनी तारबोदी मसी करम हाइन तौरगा मसी एक्शन जे अथुबद लखोट कदगे हाइबसे मसी खनफम थोयेबा मसी त थाइदोक्तन थमुरे अदु तौरे मदुने ओबि यारोय मदुने ओबि यारोय तौरे हाइबा अदुगुम इंस्टॉल तौरे अदगी harassment tawre adagi molest tawre hai besimba atam nan tenupon police ta complaint case lei grabne ba IPS na adu werga di kari tawle ri tyo police na thengta bagi mathau ta di masdi police masama ka thopa thongdok ne police masama ka thopa thongdok tura subo sum jeng lei gadra ba yeng lei phum thokte adu matam na ngamdra na union home minister da report to butai tamo thong si akoi gi assam rifle na chathai ba thong si akoi misam prada sing loina na leiba stage da leiba miam si usita bagi morning logi bra na ta masi akoi aspa gi marum da thabak chathabani logi bra apsa gi marum da bu oira chu amagi oira chu ko am poje special power ek marum da bu oira ga chu aduga usita ba bo chu ani mak che loina mak tu ne yong bang aktani usita ba ai biduri aduki mati usitre police IPS officer am da chatpa thagong du di आपसागी मरुम ददी नत्रे ने उसी तब हेन बने अभी उसी तब का हेन उसी तब बने बा आप पोजे स्पेशल पॉड एक मका दसत पोर गद मिचम प्रजादा नत्रगा ताथी ताओ इन तौर में हर गदिया अदु न तोंगान बम बने बा अदु मथक तमी की मसागे आई कार्ड उलिबा पुलिस की यूनिफॉर्म द स्कोट के लोइन न लाइब निपी मसा मदबो द माइन सरपंग मगदी करमाइ तोंदन लेबाक सि शासन तब गदोर किने असुगुम बसिने लो मसिगुम लो इन्फोर्सिंग एजेंसी सिंथि द यावरिबा सिगुम मॉडल यावदबा डिसिप्लिन नाइदबा लेबाक मियाम गे यंगनबो ओइबि याबा पोट बेम से मसी तौर इबसने बखोने याम थाती येंगचे येंग ताई खोजो मिशन बे तौब मतम दना मिशन बे तौब मतम दना पुलिस ने मतम जाना लखोट पंगम मंगम दा बे तुंगान बे वारी ने येंगचे मसा मग थो एन हुजिति पुलिस मसा मग थो बने हुजि तौब दोंचे पुलिस मसा मग करम मसा मग IPS ऑफिसर म थो इम तौब दोंने बा कायाम याम नंबर दुगी पुलिस की एक्टिविटी से कराम याम उत्पंगम बगे हेब येंग बताबने पुलिस ने मजे थिंदा बे मतौ तादे फारग लोकप नम कांद जबाल लौगदबने करी गिनो ना पाम कइनो मजे इंट्रोगेशन मतौ तायेब मरमदी मसी लेमना थाब मथौं नतेब IPS ऑफिसर है IPS है इंडियन पुलिस सर्विस लाइब पोस्टिंग से मीगी वांगब पुलिस की पर्सनल अमनेब पुलिस की थबक तदी IPS है पाक फंग महेदा ता हेता फंग बंगम बपोट नते हाइजरिबा अदुना मरम मदुना असुग मथौगो से मतुंग द थोक्तबसो ओइसिनु अरुगा चेनरी बदुदी को थिंथबगी मतम नते चेनरी बदुदी मदुरी चपचाना मखंदा वारी निसु तौदना फारगा इंट्रोगेशन तब मथौ ताई मतुंग दा मुहन तौदन बा सामने फुल परा तंबी बताई मणिपुर पुलिस ना मदुगुंबा सिंगदो नाथे न थंबा नत्रगा अमा तब थेंथान बगी मथौ तादे खुदक ते एक्शन लौरगा मदु लोकप नमगा मदु आय कन तो बताई इंट्रोगेशन तो बताई मदुना मदु कांदर खंगदबनी अदु मिचम प्रजादो ओइरमलगदी ngasi प्रजा सिंगसिबु करी ngangjong ngondana पुलिस जो केस लोकल एन तोकिनी अदुना हुजिति पुलिस मसामगा थोबनिना मधुगी एक्शन दो करी लाकदगे एक्शन दो फॉलो अप तौगदर एक्शन दो मधु करी लाकदगे दु येंगछि मधु येंग का खंगनी अदु प्रजा मियाम न मधुगी वहाई थोइना फोंगोंग न रखिना ए आसाम राइफल न तौबने ये पुलिस न कइदौ ngमखरगे हाइबदो लाकनेबा होइने येंगछि खुलाई पाइ मसेंगी मरक्तनी येंग बतायन अखोगे खुदिंग थाबिदा थोखिबा लाइबक्तिबा तौदो गाइबा तारे अखोई IPS ऑफिसर नुपी मुखक्ता यामना लुसदबा थोंग सथकिबा अदुम सेनरिबा आसाम राइफलगी पर्सनल अदुगी मथक्ता मणिपुर सरकार अमसुंग लैरिबा स्टेट सरकारगी होम डिपार्टमेंट ना करी तौरकदगे हाइबदुदी येंगबा तारे हाइबो वाफमदुनी अमरमदा हाइबा सेनरिबा थौदो अदु सेनरिबा आसाम राइफलगी पर्सनल अदुगी मथक्ता मटिक साबा एक्शन अमा लौखटपगी तंगाई फदबा लै हाइबो वाफमदुनी तामोना थंबिबसे अतोबा पाव अमदना तामो नुमि तरानी सुमना लेफ्ट एंड सेकुलर की वाखल मानव पार्टी संगना CA की मायुक्ता खोंसंग संगसिलगनी ना ngarang si akhoi irabot bawan da pangthokiba pawgi mifam khakta akhoi gi CPI Manipur state ki state secretary Sotin Kumar lauthokibani hariba akhoi gi keno sida tonga ba left ki oba party tara na punsilaga lauthoiba khongsang si tang kunga mathoi deina kuntra fawba sathagada khongsang asi akhoi pomni yengo tamda kamani yengbe aduga masi matang saina lobi barta citizenship amendment act ki mayok to khongyan changsim baje barot leibak sim betona leptri ngarang nahan da su askano da ko Nagaland da mairosin luchin da myo lising kaya gi protest le chatna ko machibu yaning da phongre Assam da leptri adigi Tripura da leptri Tripura CPIM gi tribal organization singkina mai sanghen leptri adu da natna Delhi da ngarang machu Delhi da tawgiba adigi machigi protest natana Kerala sarkar na
CA की मायोक्ता सुप्रीम कोर्ट वाकत खिबा लेगरे चना हलोय हाबिदना त कोस बसे पूरा सिंगना सुप्रीम कोर्ट वाकत खरेब CA की मायोक्ता वही मधु कर्म मतम सुप्रीम कोर्ट मधु हियरिंग चतर कदगे आजुदी कोई काम ngамद्री वरेवर कोर्ट सिना हियरिंग हमदे सोय चतर किनी वाकत लबनी ना वाकत पदुगी फोल्डु गई लाकदगे हाबिदुने कोनी यंगनदिसे अदन मरम मधुना लेप फन मरम दिंगरांग CPI स्टेट सेक्रेटरी एल सोतिन कुमार पुंगदोइसी मखोय गो वाखन मानबा लाइक माइंडेड ओइबा ओपोजिशन में दोल मयाम ममगा लोइनना अदगी नेशनल पार्टी अनीगा पुन्ना मखोय मयाम खोंजंग से चंगथनगनी हाइबनी अरो होय येंजे खोंजंग से अपाम द बाइबसी पाम देदना अपाम बाइसिना अबनी अदो पाम पामदबा अनीगी मरक्तने लाइबा पोट मयाम से असिनम होय opposition की फिरे बसना क्राइ फाव कंसन मसगी CA सिगी मायोक्ता खोंजंग असिगी माइ पाक पुरक ngambage हाइबदुसु येंग ताबनी खोंजंग चंगचली बसे खोंजंग चंगचली बसे पामदबदि चंगचल इनेबा खोंजंग चंगचली मयाम जे पामदबदि ngakतनी अपाम बले रगदि चंगचलोयबा अदो लाइबा पोते इनर लाइन परमिट टू दी कोइ मुखजु सगलियबा सगलि अदुगा खोंजंग दे CA सि चनबि यारोय हाइबनेबा अदो केरला सरकार का हुजिकि सुप्रीम कोर्ट का वाकल इसे केरला सरकार मसामन सुप्रीम कोर्ट वाकल अबनिना अदुगी पोतुनेबा लागनदर कुसे येंगसे अदुन क्राइ फाव मसिगी इफेक्टिव ओइदे हाइबदुरि को चंगलिबा खोंजंग सिंग सिना येंग बताबनी अदो अखोइना मसिगी मजिदी राजनीति सिंगजिगी मागे अपाम पामदबा दुगी तौनबनी अदुन अखोइना हेन मसिदा कमेंट पिरुबगी आर्टदि थोक्तबा अपामबगा पामदबगा अपामबना कनानो पामदबना कनानो इसी वारि अम लौब मतम सोइने लाकनेबा अदुनि पामदब मयाम दुगी पुनसनरगा लाइन माइंडेड ओबि मयाम दना ओपोजिशन मयाम दना खोंजंग चंगचलकनी हाइबनी खोंजंग चंगचलगदुगी पोल दु करि लाकदगे हाइबदुनि अखोइ येंबतारछि तमय ngajse atopa pawbudana akhoi state asigi law and order ngana nabidamakta akhoi lairiba law enforcing agency haiba tari Manipur police ki strength si usi adum wangi haiba yare adubo state asidi akhoi yamna matam amada irang yamna kalam husimakti akhoi santi leirega na hainariba law and order gi films ta akhoi di state actor amasun nan state actor leiba jaga sida police ki oiba mapangan si कल्लेन हाइनरिङै छेरा असदे यामना मरुoi बा हाइबतारे अखोगी बोम गुम्बा करिगुम्बा हेक थमकप मतमदा मदु डिटेक्ट तौनना बोना कांदा तंगाइ फंदना संगिबा अखोगी डॉग स्क्वाड सी मतम अमददी अतोपा मफमदगी वाइरगा सिननरमे हाइबगी वाफम सी लेरमी मसी ताबदा अंगकपा अमदी पोय अदुबो ngaraang asi DGP na डॉग स्क्वाड की ओइबा तोंगाबी यूनिट अमक हांगतोखिबसी अफबनेदी खली अदुबो हाना ममांगदा अमुक्ता सुम थमदबिदा अतोपा मफमदगी हुई वाइरगा सिननरमी हाइबगी वाफम लेइङै सिदा ngaraang si sumaina हांगतोखिबसी अखोइन अफबनेदी खली कई थमिनि अफबनेन लवी पुलिस की दोस्त को हांगदोक्तनगा डिटेक्ट तौनबा मयामगा बोमस कराइदम कई ले करी काइन थीनबगिनी थीनबगी मसे ऑपरेशन दया मत सिने ऑपरेशन दया मत सिने सुंबा दोस्त कोट का जे अदु ममांग जो पुलिस डिपार्टमेंट हुई से न तीबो कोप मयाम म लेगरे मदु इफेक्टिव वे ओइगिते इफेक्टिव वे ओइगिते मदु कानाबदु करिनो आइब जको जु कंगिदे हुई पोरे हुई न थीदी गायन को पुलिस की हुई यावरे कायन थीबो कोटपा मयाम मदि उरेबा मदुगी इफेक्टिव तो करी ओइगिगे जको खंगदेबा खरा लेर तोखरे दुम खरा लेर तोखरे हुई पुरा मे हुई तोरा थीबे हुई यावी हे कायन को दोस को यावी हे कायन हाय लेद्र को यामना मयामना का किनेयबा हुई लावी चंगजलु नु कायन मयामना किनरमे तौनरमे अदु भुजे मदुगी इफेक्टिव तो यो ओइगिदे मदु खांगतप दुम तोखरेने खांगदेबा तोखरे ममिंगी ओइना हुई खरा पुरगा चलंबा दो हुई पुरा चली हाइबे ममिंग दु मंगाइरेने मतम तोखिबदो अदु हुजि लाए याम नgai दोस कॉर्सन नदनका तौगदोरिबे मयाम सि यामना अफबा पोनेन लवे अफबा पोचे कयाम यामना इफेक्टिव ओइगदगे दुने कोनि येंगदोरिचे कयाम यामना इफेक्टिव ओइगदोरि ममांगदा तोखिबा दुबाइना खांगबु तक्ता लोचंगिदोइरा नत्रगना दोस कॉर्ट के खो केनो हांगदोखरे DGP ना दाइके जनरल पुलिस ना मदुगी दोस को हांगदोखरे दुना हाइबदुना लोइगदोरिरा मसिने कोइन खनने ngai यामोरिचे दोस को हांगदोपदि याम पयेबो हांगदोपदि याम पय करिगुंबा म थीननब खोननबगे अमगे फबक चेन्नगदोरबिनी ऑपरेशन दा याब चेन्नब ngakतनी अदु येंगचे दोस को सिगे कयाम इफेक्टिव ओइगदगे ओइरोदगे हाबदुदि येंगकी हांगदोक्तन का थाव एचडी अफब खोंथांगनी खोंथांगचे माइ पांगना चंगसंगदोरिब्रा नत्रग हांगदबद लोइगदोरिब्रा हाइदुने कोइन खननिङाइ ओरिचे मदुना हांगदोक्तना मसिगी तौरु तारगदि लिसांगसिना मदुई कानबदो फंगनर होने बियोब खांगदबत लोसन बदि तोबिगनोबा ममांगना खांगदबत लोसनदना का हुई पोरे दोस को यावी हे पुलिस की हुई यावी काइन मनाक चंगजलु न मनम नमगिनी काइन किनरमिदनको करिगो ऑपरेशन लमदि किनरमेबा किनरम खांगदबत लोइरे लोइगिबा पोतो हुजि अमु लाए अनोबा मा मजे लीला गुमबनिदा
हानगी नुंगाइतब लीला अमा लेरमिदना हुजिना एसी अनोबा लीला अमा लाए हाइगुम्बने अनोबा लीला एम्बदु लीला रो फजे अदु येंगसी करम्ब कई लाकदगे कयाम यामने इफेक्टिव ओइगदगे दो कोई येंगबा ताबनी येंगबा तारिबसे येंगबसी खक्त नतबा मधुगी इम्प्लीमेंट थबक अमा तौब मतमदे इम्प्लीमेंट तौबा इसिनि ख्वाइ मरुदी मधु इफेक्टिव ओइना तौब ngam ngam हाइदो मधुनेबा कोनि येंगबदोइसे अदुनि येंगसी दो स्पॉट के कुमैसे कयाम ने इफेक्टिव ओइगे दो कोइ पुनमौंग त येंगिसे कोइ कोई स्टेट सरकार की पुलिस डिपार्टमेंट है तारे ममाना कोई दो स्क्वाड हांगथुपा असीमती यामना अफबा खोंथांग अमनी तौबदबो हांगथोइबा था स्क्वाड असिना कोई तुंग कोइना चनबा याबा मोंगदा कोई इफेक्टिव ओइना थबक तौर अगदी हेना अफबा ओइगनी हैबगी वाफम दुनी थबिरिबसि मरकसदा अटेन ब्रेक अमतंग लौसगे अटेन ब्रेक की मतुंगदा आईआरबी की राइफलमैन लौबगी रिटर्न टेस्ट अंगकपा ओइना खरे हाइरकली हाइनरकली हैबा वाफम कोर्ट की हुकुम की मायुक्ता WRD ना मेन स्टेडियम अमसुंग हॉकी स्टेडियम सेंगोट सागतपगी लुपा करोड़ तरुक हेनबगी सेफम खाइथोखरे हाइबी वाफम सिंग यावना तोंगान तोंगान वाफम सिंग नैनसगे अतेम मयमंतंग लौजगे ब्रेक की मतुंगदा अमुखना तराम नोक्सरी तम मखाताना ngasi पाउसे सिंगी मरकता हुएलम पाउदा तोंगाना बैनर हेडलाइन ओइने यावरिबसे IRB की राइफलमैन लौबगी रिटर्न टेस्ट अंगकपा ओइख्रे हाइनरगली हाइबा बैनर हेडलाइन याम चाउना यावरी लैबा फिल्म से फोटो सिदा कुमलम पाके मेन स्टेडियम की अपुंबसी मीना क्रिक्रि इनबगी फोटो अमखसु याम चाउना यावरी अदुबो मणिपुर सरकारना हंदक्सी 10 सुबा अमसुंग 13 सुबा IRB लौननबगी हुसिक्सी याम कना प्रोसेस अमा सथरी फिजिकल टेस्ट लोर मतुंगदा ओके रिटर्न टेस्ट की सक्तमनी उरिबसे हाइबा ngaraंगी रिटर्न टेस्ट असिदा कोगी मार्क निफुगी ओइबा क्वेश्चन मरिफुगी ओइबा क्वेश्चन मरिफुसी लाउड स्पीकर दा कोगी डिटेक्शन ओइना लाउड थोरपगी पोसी फसना मयक सेंगना इरि अदुबो मणिपुर सरकार की चीफ मिनिस्टर नदी पुलिस लौबा मतमदा कोगी यामना नियम चुमना ट्रांसपेरेंसी लेना कोगी लौगनी हाबी वाफम सी यामना तोइना पब्लिक प्लेटफॉर्म दा हाइकी वाफम नि अदुबो पुलिस अचौबो पुलिस अमा बाटालियन अनिगी पुलिस अमा लौना होनबा मतमदा कोगी रिटर्न टेस्ट से तोंगान तोंगान बा स्कूल सिंगदा कोगी सेंटर पीरगा रिटर्न टेस्ट से पांगथोपई मौता अचौबा मेन स्टेडियम सिदा मीना क्रिक मी लिसिंग कुलमुक्सी फमलगा रिटर्न टेस्ट तौय हाइबसी ताबदा कितंग अखोई अंगकपा नत्र नोनिंगबा मदि फावी लेरिबा फिल्म्सना कोगी रिकमेंसी चुमना पांगथोकनी सी ओइब्रा ओइदब्रा सी कितंग थंबियो रिक्रूटमेंट चुमना पांगथोकबा सिदि हौदुम हौरे केन सिदि हौरे पांगथोइ परीक्षा सिदि दुम हौरे रिक्रूटमेंट चुममिब्रा चुमदब्रा इदुदि मसिदि खननिंगाय ओइबिदि मदुगी ममांगदा मसि चुमना पांगथोपि ओइना कांग्रेस की यूथ कांग्रेस कांगबुना चीफ मिनिस्टर द मेमोरेंडम पीबा लाकबदा बाव इरांग थोप लेग्रमने ngरang नांदा चीफ मिनिस्टर ओनेबा चीफ मिनिस्टर नदी नियम चुमना पांगथोकनी मसिर सेंजा थुमजागी दे कना सेंजा थुमजा तौरगजो मधु वाकलप यागनी हाइबगी चीफ मिनिस्टर गदे असेंगबा मागी रियलिटी की ओइबा पुनिंग ओइबा वाकंदो पोंगदोप लेग्रमनेबा अदुबो ngरang तौरिसिदि परिखाराने सिबो परिखाराबा परिखाबु सुमाइन पांगथोप याब्रो परिखाराबा सिबो मियोइ लिचिंग कया मगी परिखादबु सिदि लंपा अमद तौरगा अदगी बकनोना लाउड स्पीकर सेनरगा लाउड क्वेश्चन हंगगा सिदि डिटेक्टर अदगा अदुगी आंसर पिहनगने सिबो परिखाराबा सि परिखानते मिसिदि सानाबुंगदबु मयाम अम होइजल्लगा सिदि डिटेक्ट तौनबा मसिगे परिखा पांगथो रिटर्न टेस्ट पांगथो इगाइसिबु मसिबु ताबदा नुंगाइबा पावरने डिपार्टमेंट खुदिमकी रिटर्न टेस्ट पांगथोइबा मियो लिसिंग कया अम लाको डिपार्टमेंट खुदिमकी रिटर्न टेस्ट पांगथोइबा मदु स्कूल सिंगदा नंथीना ममुताना पांगथोइबा करिगिनो कनोगे IRB लोबगी परीक्षा एग्जामिनेशन सिदन करिगी दमतनोबा कुमल लंपाकी मेन स्टेडियम द मसे मयाम अम सन होइदों होइजलगा पांगथोइजो करिगिनोबा नंथी जने स्कूल लेतब्रा मणिपुर की स्कूल मयाम अम लेयबा करिगी दमत पांगथोत्रिनोबा करि करबनोबा सिबु परीक्षारसिने इन हंगिचे मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट इन हंगिचे मसिबु परीक्षारबा सिनेबा इन हंगिचे फिबम सिदरी दमो अखोगे पांगथोम दाइबदा हाइब तारेको रिटर्न टेस्ट से पांगथोम दाइदा अखोई होंगी इंचा अखोई इंचा से चीफ मिनिस्टर न पूरी बनिना लेरिबा रिटर्न टेस्ट सी अतोपा मफम द तौहनबगी वाफम सी हाना मोखम मशीन सी पाव फाउनदबगी ममी ताब्रा खुमलम पाक्ता तौरिबसी होम पूरीबसी ओनेबल चीफ मिनिस्टर न होम पुबनी मागी दाइते याम चाविने सिदि दाइते याम चावेबा
ว่ามันผู้ police นั่นโชว์ขังหันหลังเหมือนนี่แกโน่ขังหันนั่นฟังตกสมดีอะไรข้าดูกับจมินิสต์นะคำมาดูกิน knowledge เลยเลยแต่ว่าไอ้น่ะให้บังมันจะเตะมาดูดิคดีโน่ดิเชมินิสต์กี่ว่าคัลลอนดูไอ้น่ะขังบังมันเดิมนี่นะบ่aduh periksa pangtui je lampa kan betul periksa pangtui si tak payah wari raba masih nak buat cuma betul kan ya cuma masih tu cuma kangen masih acum betul kita tahu itu dah habis ya masih tu cuma bayar mamu hoi je laga periksa pangtui kiri ina na periksa pangtui payah bro periksa bu ba ai leng thengna raga periksa pangtui payah bro sini apa periksa ni om ni na dua examination habis kerana itu na pangtui kata ge cuma mamu tanah kang dah betul tahu ya examination pangtui pun macam dah chatra maka bawa mamit leng na dream ne ba aduh ke sini na ba maya mamu hoi je laga masih lampa kan masih pangtui cibu masih bu tahu hum thok pura ba masih tahu hum thok pura ba kerana itu masih bu periksa ni hai ke droi mi masih boleh pak miam na tar ka periksa ni hai ke droi ba mapalam gimi na ga tar ka masih yam nung ba pau ne ba corruption tauroi hen lauri ba se masih ai sum yeng pu matam da ngarang itu tegi hong na ko masih gi mami tar ba rai ba win nge masih ne ba periksa pangthu kre periksa pangthu kre hai ba da mane ba pangthu ba periksa se mamutana yam na free and fair win pangthu pra ba madu ne ba free and fair win pangthu ka har ga di yam na school mayam ma le ri masih ba nang ti jana mahiroi mayam ma yaudi masih lari hai ba mahiroi mayam ma yaudi ne periksa chida aru ga ti jana pangthu be magi brand do yeng ge har ga di 파자는 티 자나 아마가 영나 한다나 거 mamutana pangtho piyo ba lampa am to hojala preka pangtho ikai chibu to gum thok me chibu chana da bwane me chana da bwane police department na tawri sidi aidi yamna masidi yamna luje da thabak ne na lawi aduga masidagi aina afaba mahiroi ba afaba kano candidate khalakani ga habse ai masisu ai thajabagi wang madani oi na masiba sumba parikha se am to pangtho na gidri manipur am to u gidri masum barak sida da chief minister na public platform singda di ko ko gi lairiba recruitment ge process si ya nyom chumna tawgani habi wafam si thami amarom da mahak chief minister si hongi insa su puri bunina laidiba return gi te si akoi chief minister amana haithok ki wafam si masina ona tai nei haibasi mayek seng ulim kari thamining oneba chief minister di masana machi sana hana chu hai gren aseng tawne ne san hana chu hai greba adu ngarang preka pangthu pon tam chi de oneba chief minister si de le imphal de le ti didi de le hi matam ne aduna chief minister gi knowledge ma chi le ram godre le ram do madum de ai haibang am jadre adu seng na preka pangthu kan haina hariba oneba chief minister gi wakhalon che masi dai thagan ningai ni thagan ningai ori ba pose krai de gi thagat pa yar oi join ha bese ngarang gi tawri post na du me ta e masina ni masi yamna luje da ba thong ne hen lowi edi amarom da har ga parikha di sumai pangtu phong de parikha ai che sumai na pangtu pho che am tum theng ne dri aru ga manipur gi tias so han boi ga ni phil ma da hajal ga sana bung ma da hajal ga parikha tawi kai ba ji bo masi ta ba ya ba wari de masi bo adu ne aseng ba kari no seng da ba na kari no do masi de gi dum la ane ba adu na clean noina yamna sengna afaba mahiroi puthokna afaba mahiroi khan ge hari ninga gadi sengna thabuk to bi gadam neba field ho jela ga thabuk to bu ya ba hong deba madudi machine yom nate machine matung da su khangjam bi ba mathok tai maram badana pangthoi parikasi de afaba pol la kne jai thajat ngarang pangthokhiba kumalam pakki minister da pangthokhiba akogi IIB lobagi return test si yamna state lasigi oinadi yamna atangba amani habi wafam ni maram di kaino akanda kogi return test ama tawba habi si tonga ba school sinda center piraga tongna bani adobo leiriba state lasigi tungi laivak lekwadaba loinana state lasigi santi raksagi fibam si ngak senana bagi lawgadaba ayabi gi recruitment test da ko tama thambi atang bane do adura atang bane do mo afa babrom chakhini ko atang bane da atang badu kai tangi noi do mo khang bataba tang bani ade angak bani haiba ko ta atang bane se afa badu lobi ai do ko atang ba pot amani masidi amna maman nai bani kai lorung bane lobi na tem badu atang bane hai se kari wa khalon da haire inoi bise mo khang bataba ne ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯈꯦꯂꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯜ ꯇꯦꯂꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯁꯤ 8 ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯤ 12ꯗ ꯑꯃꯨꯛ 12ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯊꯔꯒ 12 ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ
Manipur ki sports hairagadi mayamna tonganba miyeng amakak yengdana hojiksi Manipur ki sports hairagadi mayamna kinari bagi fibam asida hojiksi Khelo India dadi magi performance handarakpi mongsi tamu kamai yengbe Khelo India se ahan ba ni suba tawre ahan ba tawre ani suba tawre ahan ba na khara position khara wangna lai khara wangna lai ani suba chu tarai manung chan gamdi ani suba Khelo India chu tarai manung chan gamdi Manipur se aduga ahum suba sidana amu hena ad lapthagre lapthagre di mapan suba le mi mapan suba taramatu suba le taramatu suba tarom dagre medan te so ad nem dagre kari dagi no mase niyom chumna training pi gibra niyom chumna selection taw gibra natraga kramhain tawna ko ni selection taw gibra no kai chu yam ne ngai oyeba ne ngai oyeba mase ado bachi ayam bati Manipuri ju FM sports department taw buni association sing di kaya yog de masida association yog di habta he chuang yog di habta ju FM sports department na selection taw matam da base niyom chumna taw gibra kai se basi chu yam ne ngai oyeba yam ne ngai niyom chumna khallaga players sing tha gibra natraga na player ju FM sports department players sing je khanba matam da concern association sing jiga mase tai tong na batai concern association sing jigi wakhalon je ju FM sports na logbra logdabra ka haib ju yam nei ngai oyeba kari gi damak ta no cham handare je Manipur je sana room gi damak ta power house ne hairi ni power house ne me leba kuna mon kidadi ni malem gi leba sing bawda Manipur gi sana roi sing kina malem da India je masak ta imne adu erga di ngasi lai ba poche Guwahati da pangthoi che masidi sida yengbiu ne asam chi adiam na pharam banate ba hoji te haigal lakna tai so position da lai je karmai tong na min honare inoba Karamai tong na min honara ino karamai tong na koin lekha tar ino isnem yam ne ngai orimni power house ne maming de sum leiba power house atha du thok tre bujuti aduna mase karamai tong na power house ya amana hanjan mangam gada ge haiba sele ba sakar sna khanba mathau tai ba maram maduna Khelo India gi pose mase gi lai ba pose karamai tong na Khelo India si lotion lagani lotion bagi matam yaure hujiti lotion bagi matam yaure aduga medal telida kairos lei basi Maharashtra na ahan bata Haryana nani su bata re Delhi no hum su bata re wang re tan ba pangroi karamta na Maharashtra da hakum gi champion ni adubo Manipur gi ju leba mari gi contest ne ne so Manipur gi content je nei rabba matam da Manipur gi khali players sing se karmai tong na khan gi bano natraga na training coaching pi ba wat pra training ne coaching pi ba wa pra matam da wat pra natraga selection da karmai tong selection tong gi bano ka yangsin bagi mathau yam yangsin bagi mathau ta re masi yam yangsin bagi mathau ta re koi gi wakal ron da di Manipur che sana bungi power house ni sum leibna di matam yararoi mi gi lamna sum hengala e state atai ni sum hengala e nomo gi yum thang na ba Assam na ka ju position je a ta de ta ga haigal je mase yeng bi oba karmai tong haigal in mi na hona ba kan be hen bra karmai tong no ka dawri no Manipur na power house ne maming drus mi ngai le re ba power house na apaba chanaroi me am di apaba chanaroi me am na ban chakra ga Manipur na power house ne do house ga ta ho bi ba tu sum le re sarkar na ju yeng jen bi da ba adagi apaba khali ba chanaroi sing je batik char ba ngak tara natraga thele masi chana bagi da makta अखोगी ट्रायल सेलेक्शन का जिन थी न तौगिब्रा नत्र कोचिंग ने कोचिंग का जिन थी जन पीगिब्रा काइचे याम यंगथन मथौ तायबा अदुननी हाइजरइबा पोछि यंगा अखोई छे तुमिन लेबा मतम नते पावर हाउस ने सुम कोइन पुना मकी थमोइदा सुम नुंगाइ लेबदो मदुगी मतम नते पावर हाउस आठ दु होक्त्रे अदुना अखोई छे अखोइने लेखा तारि से कई दगी तारे इनोइ बसे मछि नैनबा यामना मथौ ताय यूरे अफेयर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मसे खंगबा मथौ ताय मरम दि मछि गी रेस्पोंसिबल से यूरे अफेयर इन स्पोर्ट्स लोगदबने मदुन करमाइ तौन मछि गी अथोइ बसे लाइनो करमाइ तौन डाउन तौन इनोइ जे यूरे अफेयर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मछि ताराइन लोबु यारोय अदुगा मछि मणिपुर गवर्नमेंट सु मछि गी मतक मछि निखि जना मछि ममुताना अदुगा अफबा सानरोइ सिंग मतक जाना खनगिब्रा नत्रगा कोचिंग का निखि जना मतम जान पीगिब्रा काइसे मछि यंगछन यंगछन मथौ तायबा खेलो इंडिया चकदोनि पंगलांग लांबुदुन ओयाबा नतेबा खेलो इंडिया चपे पंगलांग लांबुदुन ngasi tarabu su chandre mabang su tara su position bau yogidre ani suba खेलो इंडिया su tara su position bau yogidre ayu ai khoi to minale bi yarwai government ma se masigi monitor to kom thoi en samjagi khogi hosi pangthoi ba खेलो इंडिया gi khogi sports ki event asida state asigi oina position haidariba si maru oina khogi youth affairs and sports na khogi players sing si khanba matam da niyom somna kanbra natraga na khogi training si khogi training am coaching si
फजना पीखीदब्रा हाइबसी लेरिबा डिपार्टमेंट लोइनना स्टेट सरकारना यंगसिनबगी मथौ ताइ हाबिगि वाफमदुनि लोइनना मतुंग तारकपा खोकी खेलो इंडिया गी इवेंट्सिंग लोइनना तोंगान तोंगानबा स्पोर्ट्स की सांगदमनबा कयादा हेना स्टेट असगी ओइना फिबम फगलननबा होनबगी तंगाइ फदबा ले हाबिगि वाफमदुनि थंबिरबसी याम नुंगाइजि तामोना ngasi लेंबिरक्तुना अखोइ मॉर्निंग टॉकता सरुक याबिबा अमसुम ngasi अयुक्ता फोंगबा तोंगान तोंगानबा पाउसेन सिंगी मरुइबा पाउसिंगी मतंगदा तामोगी वाकलोन क्या थंबिरमगिदमक ngखै लेतना थागत फोंदोकसरी थागचरी ngasi gi oinadi tom tv gi the morning talk raising the voice meng tabira ba khwai punama po amukana korumjari